tuna kan en ho le tu chu thalai te le mizo te hrim hrim chunga norna pressure sang tak mai min del tu mi tu point thalai te hi central lama inziak tling kan wang an tlem tia an soizia thin kan en ho don ani heng kan soi tur ho chu UPSC Union Public Service Commission te SSC Staff Selection Commission te RBI Reserve Bank of India PSU Public Service Union le adang te ania he video bi ka chuan UPSC Union Public Service Commission hi kan thlur bing don ani UPSC hi central atanga nalakna lian ber ani tila kan soisual om love UPSC hian exam chi sang abo sei thina chung zinga lar zual chu IAS IPS IFS IRS te ania ma se mitam takin an share lo chu heng chau hi UPSC hian exam abo sei te an ni lova UPSC hian sarkar na group A group B central service te ala thina appointment pe chuak tu ani bok UPSC chairperson chu Arvind Saxena ania headquarter hi New Delhi a awm kan soi to ang khan UPSC hian na tamtak ala thina chung zinga a criteria tlang puite kan en ho don anei ama sabera chuan UPSC exam be tur hian kumsom ni le pakhat ni angaya ma se upat zonga hian kumsom thum le pasari thleng OBC ST le SC tetan po se thei ani mizo te chu ST scheduled tribe kan nia kantan kumsom thum le pasari thleng exam kan pe thei ti na ani chu amai ro chu UPSC hian kumtin exam a alak tur post le post omzat ero ai na ngai lo exam po hi mi nuai chuang in exam an pe thin ani a selection process lockdown tlang pui chu stage thum ania prelims mains le personal interview manga lak an ni thin UPSC exam hi June atanga exam nei tran ania notification exam form fill up hun hi February tha ti chua ani tlang pui February ni som pani atanga March ni thum thleng hian exam du tur chuan form fill up angai ani prelims hi May nei ni thinin September a mains an exam le thin chuta la tling chho zel te chu personal interview tura ko ani le thin ani Union Public Service Commission noya na exam tur hian criteria poimo tak tak mai oma chung tu chu pakhatna Indian citizen niangaya panhina bachelor degree emo atlukpui degree nei angaya hei hi final result ngak mek te tan po in exam apek thei ani kum hi kumsom ni pakhat aya no panglo le kumsom thum le pasari aya upalo OBC scheduled tribe le scheduled caste tan ani palina general tan voiruk chau exam pek thei ania ma se mizo tan chuan du chen kum limit apel ma chu exam pek thei ani heng kan soitak atang hian Union Public Service Commission exam du tan chuan in puacha dan a hriat thei ome exam kalmang han en le donila pakhatna cut off mark bi khichu kumtinin adanglam vea exam te ti thaddan azirin set mai thin ani kumsang ni le sompakua a scheduled tribe tan bi ka cut off chu 79 out of 200 prelims mains a chuan 724 out of 1750 marks ani panhina prelims a hian paper panhi GS1 le GS2 oma choose tri vek ni in ti diklawa minus mark ombok chu risk tri ani lo tina ani chu prelims b ka paper pani syllabus si han endonila total mark ki 200 mark ve apua dakar ni ve hunpek anni paper 1 a chuanin pakhatna science and technology panhina environment social development pathumna geography India and world
palina medieval India pangana modern India parukna economy pasarina polity and governance pariatna ancient history arts and culture world and India te anni paper 2b ka chuan interpersonal skill including communication skill panina logical reasoning and analytical ability pathumna decision making and problem solving palina general mental ability pangana basic numeracy maths class 10 level parukna data interpretation maths class 10 level chungzinga chuan charts graphs table data te ahuam tel vek ani prelims pass nu in mains exam le thei ania soito angkhan cutoff hi azat adang ve zela exam ho thiam dan a ain hat bera she tur chu prelims hi qualifying chi ania atopa result a belve anni lova mains le interview a marks mu azirin ranking hi siam thin ani mains exam han en le donila mains exam a hian optional paper thlan thei ania paper hi pakwa exam tur oma optional big hi UPSC in subject offer atanga du thlan thei ani paper pani le chu general English and general language paper ania pakhat le chu essay paper anni heng paper pani hi compulsory ania chu qualifying nan tan chawa belvelo anni heng pani te hi compulsory ania chu qualifying nan chau ania mark hi belve anilo abak paper pali te chu general studies GS tho ania mains a total mark hi sangkhat zasarile somnga mark ani interview hi prelims le mains through nuwa kau ania personal interview hian mark zani le somsari le panga apua mains nena belin result siam ani train UPSC a mark munember record chu Anudip Durish Shetty ania mark sangni le somni le panga a sangkhat le zale somni le paruk askora chu 55.60% ani interview a hian mark zani le somsi le panga a za som sari le paruk askora mains a sangkhat zasari le somnga a zakwale somnga amu ani mains bika paper pali GS1 GS2 GS3 le GS4 te biki an syllabus han enle donila paper 1 a hian Indian heritage and culture history and geography of world and society paper 2 governance constitution polity social justice international relations paper 3 technology economic development biodiversity environment security disaster management paper 4 ethnics integrity and aptitude te anni paper pakhat hian total mark 250 apua paper palite mark zong belkhom hi mark sangkhat ani king kan soi zong te khi UPSC exam kalpui dan tlang pui ania UPSC exam a hian record te po tamtak alawom to a chungzinga mi te chu IAS tling no pang ber hi Ansar Shaikh ania ama hi rickshaw driver fapa ni in Maharashtra state ami ania kumsang ni le sompuruk khan kumsom ni le pakhat mi lek ni in IAS a atling ani IPS tling no pangber chu Safin Hassan ania kumsom ni le pani lek ani in
2018 batch ania Gujarat atanga tling ani mizo thalai te hi exama kan tling khat UPSC exama tling kanom ngai lo ti a midam takin an lo soi hi chu adik na chen oma achan chu kan zuam tok lo wang emo he exam hi kan lo wang emo ani ti ila adik na chen te po omang tuna hian MYC Mizoram Youth Commission kaltangin sarkar pon ma alave meka mizo thalai te tan theitop an chua ma se azir tu kuta ain ngat na sa hle Mizoram zirna quality hi vairam nen ai nang lo dewang ti in kan soi thina heipo hi adik viau ma se mizo tan thailo bik om chuang lo namdang tlingten an tlin chan an soingun ber chu UPSC clear tur chuan du tak tak da thinlung nei angaya ni du tak tak chu anzir na sa ani atlang puin kum ni te kum khat te anin puacha tlang pui thina hei hi reyangin langma se na zon chung le engma mu multi lo chung chuan kum chu aral ve zung zung mei ani he ni khata hian daka somatanga daka sompali te namdang ho chuan an le khazir dan an soidan thin ania kumsang ni le somparuk UPSC topper tina dabi chuan ale khazir dan ti hian asoya zingda ruka athau thina intifaya chote anei fel nuin dar kwa atanga zirtanin dakar ni te in a subject zirtur aset fela zandar som pakhat vel thleng chol zeu nena azir nu chuan dar som pakhat atanga dar som pani in kar chu phone khoinan a hmang ve thin thu asoi ani tunlai sai tan chona avani te rek em